Today, o tlamile be ka re sebeletsa bothata ke gore re ruto bebele e re rutile gore re di slave and bebele number 2 e re rutile gore re tloshwa gore ha o ka o tla bebele e o ruta gore ntho engwe le engwe nang le yona o tlamile e fele mo and bebele e re ruta gore hantle re tlamile go ho tlamile o dule o ba la ka udimo ho rona ha o mamela bebele ha e bua ka bo di-time o tlo bona gore bebele se hloho ha e re kgwedi e nngwe le nngwe 10% ya mogolo wa hao ha o sa ise o moprista o sintela modimo bonkgono ba ba golang di-2000 efepang batho ba 20 o tlamile a nke 200 ya kgwedi e nngwe le nngwe a ise o moprista o kakalletsa monate fela ebile ke yana reng le a diele ga o sa ntshe tšhelete o ya diele moprista o kakalletsa monate fela ha ana le business ya eng boleletse batho ba bangata kere nna ntlantle se ke kgathetsa ke sa batla o etsa mosebetsong because e se le nako e telele ke etsa ntho e ke nang le yona nna ke rakgwebo nna ke na le di-taxi ke na le di-property nna bana ba ka ba na shwang ka shwa ke sebetsa ka thata nna ne ke etsa atšha o shebe di-video tsaka ne ke etsa atšha ka matsore etsa atšha di-bucket ke tsamaye le bana ntse ke le ngaka restauranteng ke rekise atšha ka 20 rand ke re bebele e re lebaditse dihlooho ho thu batho ba ntse ba tšhea ditlhapi ba re jeso a ga fumana ditlhapi bosiu kaofela utlwe bebele re bothata ba lona gore ha la kena ka hare leshano fine ha ba kena ka hare ba ka ntle that is why ba sa kgona ho catch okay ho so thwe bebele e re kenang ka hare what fucking common sense o keke wa tshwara ditlhapi o le ka ntle o le hole le metsi o tlamehile o kene ka hare ha ba se ba kene ka hare ba tshwara ditlhapi ke ya ne bebele ya tšhentšhe ya le se ke la hlola di tšhea ditlhapi ke tlo le ruta o tšhea batho ka tšhea motho wena ko o be mofutsana o tloella business ya o e etsa ha o qetile o lo tšhea ditlhapi that is why o na le bo mawash tower ngwana monyane fela a spende bophelo ba e kaofela a tshwere dipampiri dibaebeleng tsa gore jeso wa tla o batla ngwangwe jeso wa tla bophelo ba hao kaofela tsa mo sheba bonkgono ba makgowa 60, 70, 80 years ba drive dikoloi tsa bona bonkgono ba tsamaya ka ditopo bodimolo tsa mo sheba bonkgono ba makgowa ke bonkgono ba rona fela ba tsamayang jeso wa tla jeso ka dipampiri because ho lemaditswe kelello ke bonkgono ba rona ba fumanang ba dutse ka ditulo dikhwaneng ka dibukanyana tsa mo sheba bonkgono ba makgowa ba ntse ba batla ho nwa di-wine life is nice when you are 80 ba batla ho kenya meriri o ko ikutlwe because ho na le dintho tse dingwe sa ikutlwisang tsona ka nako e nngwe mara o na le nako e fitlhang o tlamehile ikutlwise dintho tse dingwe o keke wa tšhea motho o tlo tšhea motho ka eng fikile ha dirate abduana wa moriro moholo ke mozalwana ke amo ha rate hampe ke batsi se ba sedimo sa hao se ba mo o emeng teng se ba mo o emeng le sedimo sa hao teng se ka ba confused bebele re rutile gore o tla tshwara tlhapi tla ntsha tšhelete re lemetse re batla ntho e tsagalang nou tje
We are fucked up. Re batla ntho e etsahalang no. And bophelo se magic. Ke bolela bana ke tsamaya le bona because ke bua le bona every day. Ke tsamaya ka V-Class. V300 ke 2.1 million. Ya 2023 ho. Esale ke ba bolela ke re ke tlo palama V-Class ka tsatsi le le. And a ke no ikolota. Ke tla ya ka tšhelete banke garage ke fihle ke re ke batla koloi nteng koloi ya. Ka birthday ya ke ba bolela ke re before the end of September. Le tla bona o tswetsala. Selemong se ka gola ke spendile more than 300,000 ke fa batho. Bongata ba lona le bone, bongata ba lona le jile tšhelete eo. How no batho ba bangata ba ne ba mpona ke fa batho di ke fa batho di bet, ke fa batho di ba ne ba re ke a lahla. But nna ke a tseba ntho e nngwe le e nngwe eo e batlang o e jalla eo. Phoso eo e entswe. Phoso eo Bibele e re sentseng ka yona gore peo tlamehile o e fe moruti. It's not every money that you must give to me. La ke le ngaka. That is why batho ba tseba ntate Thwahlalo tla o bolela. Anybody a leng pelaka ke re while you are here I'm happy. If you feel like this is not how to chewa batho mo a se di tlhapi mo ha kantle mona ke phoma ngena wa tsamaya wa tla o tsamaya o gone o bulela ba bang ha ke batho ba dula ke ba ruile no mona re rui motho mona re atleisa motho ka sedimo sa hae sedimo sa o ke sona se tlamile se o etsa ntho o tlamile mo be yona. Mare Bibele e re sentse mamela Bibele we a iqala Matheo e re bolella ka Jesu be re bolella ka ntate wa Jesu e be re bolella ka mme wa Jesu e be re jwalo these are ke bonkgono le bontate moholo ba Jesu e be ya ka bona kaofela. What is the reason why Bibele e tlamile re bolelle ka generation ya Jesu? So that rona re tsebe ka ntho ya motho o mong ho feta ka rona. Ha nka botsa motho o mong mo ntate wa ntate moholo wa hao ke mang? E tlo ba tsho. La nka botsa nkgono mo. Nkgono ke tlolla tse ngwana ka botsa nkgono ana le 70 years ka re ntate wa ntate moholo ke mang? Because ho rona bafu ba rona ba tshwana le dipopai ha ba shwele and we don't know motho hashi motho o phela ka o sa feleng. That is why o tlamile o ba bitse ka diboko bona bukeng ya Johane Jesu o sa ya thabeng ha le thabeng ho so hlaha Johane ho so hlaha Moshe ho hlaha batho ba shwileng ba se ba hlaha ba batlang ho sotho ha ke manyeloi. How much more ka batswadi ba hao ba o sa tsebe le rena ba robetse ka. Today o tlile di consultation mara ha o tswa mo tsamaya o lo phela ntwe ska fostuwa ke motho e ba le mosamo e ba le ngwana mo Africa mbona ke rona fela ba le confused. Tsamaya o lo sheba ma India tsamaya o lo sheba in every house in India bana le khona ya bona. Every house they are not confused. Thailand ha una kana ka ntlong ya motho ka maoto ka dieta khale. And that is was who we are. Ne le sa kene ka dieta ka batho khale o no tla no se dieta ka because more of one thing o ka tlisa that energy we tlisa ka rantwe ha o no kena ka dieta ka ntlong ya le Thailand never ga ke tswa teng ke bone le shop le business kwa di rola sala ka ntle dieta di to shelf ke ga bana butso ba next
Yes. Botsa motho a pela hao o na le alitare na ka tlung ya hao. Ho na le ntho e tlamehileng ke tlo benefit-a. Ke kgalemela batho ba bangata. Ke kgalemela batho ba bangata. Nna ke tsotlana le ke nna ke tsotlana. Ke kgalemela batho ba bangata ke. O ka se rapele modimo wa Dr. Nylon. No. O ka mpe wa leboha sedimo sa hae. Mare o ka se bitse in your individual wa bitsa sedimo sa Dr. Nylon. You must learn to call your ancestors because ba bang ba badimo ba lona ba strong hand. Le ba bang ba badimo ba lona ba jealous ka lona. You don't know, it's just that ha o tsebe wena. And bothata ba rona bo boholo. Bothata ba rona bo boholo fetisa mathata kaofela. We don't know to connect with the energies. Bibele e buile ha iwane fela ka naledi. Ha iwane. And matla a rona bana ba ma-Africa le dintho tsa rona le dikarabo tsa rona di dinaledi. But no one can explain what does the star mean. How did you saw? And the one who ba ruta. Nna le lapeng leso ke nna fela bua dintho tse ke di bua. And ba mpotsa o di nka ka di rutulwe ke mang? Ha ke di rutwa ke motho. Ke di rutulwe ke metsi. Hobane ke tsamaya metsing. Mara o jane ka se ka tsamaya metsing ka bentse ke lahlehile. Nka bentse ke lahlehile. Motho mo le mo tlamile o be le alitare ka tlung. O be le tšhelete o sa e tshwareng. Yo, ha o respecte tšhelete eo, o respecta ntho e etsang tšhelete eo o sa e boneng ka mahlo. O tlamile le bana ba hao ba rute ho khuma ma-alitare ma-India. Ha e betsa 12 o'clock o hana ana le shopo. E makom fokon tu. Why kwala? Let's walling Sakaha, can I let me tabo? Walling Saran that you know, and then put how will in the smoke? Have I said, Shakaraba, Shakaraba, who Shakaraba, yeah, Shakaraba. Oh, 30 minutes. But the fact we are not to connect and Leo. And a couple would have a couple on your high. What's about 20 connect and Leo? It don't quickly set the results. Chokozar. Mutomo, how to Zamalo Valley Tariha. Ubeli di kerasa ha. Ubeli snifi saha. Ubeli tep on a way like the hang with a way. It can't guarantee to how coffee. Ubiti di dimutaha or little Joloka Musuo. Linsabe, the Joloka Musuo. Libuelina Joloka Musuo. Kibla Mutomo. How can it's about another man? It's about connect the energy. Taro. Because immediately only more to us more. Lao singer. How couple le moto so wa mo feel on her right. And Basadi, they are the most powerful human beings.
marena a pele Afrika ine le basadi marena a pele dingaka tsa pele mo Afrika ine le basadi because basadi memoya ya bona e matla haholo to connect to the universe. That is why ke mosadi fela ana le matla o produce anything. Ke mosadi fela a fuweng popelo. Sperme as in nix. Sperme as in nix. Se tla etsa eng? Banna mo a ruta se etsa eng? But e re popelo e tshwana. Anything. Munna ka nna ruta ona ntho e tla etsang. Ruto ke mahala fela mahala. Mari e re popelo e fumane anything. It will produce a human being. Mara mosadi matla hae are degraded. That is why basadi ba if your energy ya how in the right unoke kwanyeswa ke motho never unoke mutwa man wa mutwa drop the call back wa mutwa ai akemiso ano no one is to know that I'm not here next time. How can you hold us all askis I keep trying to show you I can understand. How get us so no man? I'm not you will never meet a scammer, never. Why but you meet the scammer, because but desperate. Ki bua mehlena ska araba inbox mehle ska araba inbox motho a re wena ke nna mkhulu ke bona na le mo di tsila wena o lo ke tsa motho ka pep store thelete ku your energy does not tell you energy how high re atile re desperate re jwalo fela ka hloka mahodimo a thusa ya o qetela e bohlokwa o fetisa dintho tse kaofela phela bophelo ba hao o bo phele o feta anybody because ha o tswa mo lefatsheng le ha ona strateng sa di gauta solo tsa maoso ke shapo nna ke palama sefofane haholo ke se bone se ke ba ka amang ke le modimo wa ka bona go di robot or something ke ibila ke palama sefofane nna ke rata fester ba ntse ba mpa ke fester ke taxi driver ke batla fester number 1 ke dula ke le tjena ke batlang ka bona bo eng bo strata sena le gauta ke ntho seng net yi swang sa khutla kwa why batho ba tlileng ka bebele ba ile ba re bona re dumela haholo ka ba nkwalla dikelello tsa rona ka ga le tokomane re nahana jolo ka bana re reasona jolo ka bana re acta le moruti ho thwe re debate hore na badimo ke modimo ke mang ke botsa mme yona ke re mama ke a utlwa hore no badimo ke moya e ditshila e silafetse okay fine ke a dumela badimo ke moya e ditshila mare bo Petros bo Johanne bo ma kaofela batho ba bo Ezekiel bo ma ba ke ba tsa ba phela why yona jole re bua ka ditoko kore ke no ke re mama o ska lwana nkarabe yo fela why re bua ka ditoko no because whoever is a book and why are we entertaining dead people? Why? Number two, how can Karabaye get win? Mewa how was some more Dulanga Kare? Ono Kotalena are a Kerukile Waya Israel. Because Ubua can total fatelo salitsebi. Leon to le fatela kanana, le fatel Ukila Waya Israel, Arab so Israel. Now why are you entertaining?
explain you something you don't know. Because relemadi tswe di kelello. Ya o qetela ntho ke batlang o ibue ho wena tsatsing lena kore ha o mofutsana. You must tell yourself every day hore ha ke mofutsana. Dipulela go bua mantswane re ha ke mofutsana. Bua hape re ha ke mofutsana. Le bana ba ka ba keke ba futsane. Le lapa leso le keke la futsane. Ha ke mofutsana. That's the only thing you le bueng ka yona. Ha re ka loka mo dikelello tsa rona di tlo hlaphoela every day o tlamehile o dilo iplan. Batho ba pela ka ba tseba kaofela. Kaofela ba tseba hore ke tlo palama Rolls Royce. Rolls Royce ke 8 million ya second hand. En tshwake tswa Cape Town ke lo sheba ke 12 million. Ke palame ka dula ka ga yona ka re my sport. Ka yo twa ke dutse fatshe ka re ke tlo palama sa. Like a banning ke tlo palama, ke tlo palama sa. Ke tlo ka ba idumisa ka imamela ka nkwalle mamati. Ka ke tlo palama ke tlo ona. O tlo ba waka. Ka ke boka bula first ka gore ke boka a 12 million ka re bataung le mametse. Ke la tomba pala ka nna. Ke le mametse bataung ke le etseditse majwe ke le hlabela dikgomo ke le hlabela dipudi ke le hlabela dinku le mametse. Yo, because anything you win it will come back. O tshwana le letso le fana la khutla hape le fumane. Ka ba tseba ha ke na 12 million ha ke na 5 million mare koloi eo ke tlo ipalama. Khaitsedi ya ka o mnyane ka golona le bo 20 years o na dula re hona. Hey, e be tsa tsile leng re tla dula ka ga ntlo e palamang di steps yo di. Ka re tlo dula ka go. Ka ke tlo ntlo e palamang di steps. A ka nne yo ka standard 7. Standard 7 abuti che o bapala ka rona hle le nna ka pelong ya ga ke nana ke tsile ka standard 7 ene 1+1 ha di kopanya monate ke re hore tatao ka hloka palwa di tsoeng tatwa ka wila nkisa college Pretoria re ke lo stadium tlakase e sale ke qetela ke ile sekolong kgwedi ya pele modimo ka ke swabile ke kena ka classeng ya science ke sa utlwina teachereng tse reng modimo wa ka ke na le mokotlana o moholo tjena o na le rula we ke ya tjena o ya sekolo motho wa modimo ka ha ke tsebe le rula ye ho ngotsweng mo yona class ya science o fuwa tafole kana ho be wa pampiri e kgolo mono le ruta ka motlakase jwalo le tlamile le troye ka pensele tsena le troye ke be ke sheba ona ka ntela ke ba bona o tsa selo ke a sea fela mohla selemo se fela ka ke confessa ke kontso se ne tšhelete ha ke di palo ha di tsoya ke bone ke mi bana ke bone next kganthi ya ka etso tswa buka ke etseditswe ntho e nngwe mare ka hobaneng batho ha ba sa tsebe ba o fa ntho eo bona ba e batlang buka ha di tsoe nix tsatsing le ke dula ka ga ntlo eo palamang go ya hodimo ke a ile o tloa foundation ke sheba ke tsamaya hodima yona ke wena o tlamehile o fele wena kantira ke batla go dula ka ga hodima foundation bothata ba rona ha re bue o tlamehile o tsamaye ka ga jarete ya hao teneile fela o ke gatetse ke a re diphiena ke batle
kena mona be ke bona ntwe na ape ma o bua le wena o bua le moya le universe ba heso ntho ya ntate modimo ntate modimo ntho ya modimo e le yona e feta dikelello tsa rona o keke wa re modimo ke monna o keke wa re modimo ke mosadi o keke wa re modimo aka etsa motho ka hara mosadi you can't o keke wa etsa modimo setshwantsho God can never be an image because o tlo hlanya o fitla China o fumana ma China ba na le dintho tsa bona tsa sedimo tse ba di dumelang you can never do a God o bore ke it's an image o tlo hlanya o fitla Australia o fumana na le dingaka tsa Australia ba dumela ntho e fapaneng le rona ba re dumela ene ba phela tlo hlanya o tlo hlanya o fitla Israel o fumana hore ma Israel ke bona the richest people in the world ene ke bona bathei ba Bible because ba ne ba batla hore batho kaofela ba submit e be di-slave and then bona ba tswelle pele be ba rui ba fitisa o keke wa etsa modimo bore God is a man or God is a woman modimo ke ntho e tibile ho feta ntho di kelello tsa bona di ka inahana ke boleletse fikile mabane re qoqa ke re Bibele ke ntse ke hloya o ya pele ha ke bona hore Bibele hantle e ne le buka e neng e etseditswe hore ha e tla Afrika borena bane ba mosadi bo nyenyefatsehe hobane motho jwalo mkhulu ha o qala fela Bibele ka Genesis e se re mosadi o jisitse monna phehla ke phehla ntwe ha e qala fela e se re mosadi o misleadile monna le yena ha botswa hore na why o le misleaded hore ke mosadi ha e tloa fela Bibele e se re mosadi o tswile kgopo ya monna kore ke masepa fela kore batho ba modimo common sense monna o sa robatswa a ikona fogma le khwahla monna o sa robatswa wa tsa motho wa tsa dinana hore ke badile Bibele for 6 years ke le sekolong sa Bibele ha ke nahana hore ke badile 6 years ke le sekolong sa Bibele kore ka tineo ka nnete mosadi o tswile ripping ya monna and then mosadi ka sa hla ha monna tsoa sa botsa go o mang wena ya modimo sa mosabela o tswa wena o tswa ripping tswang a tswa modimo ke le mpolele maybe ke dog tswa motho a ka tswa ho wena mo ripping o bo papa o bo motsa o mang go wa bona hantle re tswa the fullest full of the fullest right ke number 1 mosadi ke o sa le teng ha mosadi a sa le teng ho so hlano no etse le kai ola longa andile mana icon kan ntelele ni ka hlama andi bisisi no etse le kai a ga mo ka ba le champana all the time ka ba le champana looking maybe the action the champana ka ba le champana all the time and they tell like thongule wa mna ka liwa all right bona go ahead champana na go usabe kole akitibe na ubile budutu nne because go utlwebo modimo of tsaitsa monna ha ketile tsa monna o sa bona monna o budutu kore o bona modimo fucked up o confused when ntho ma ha e bona yetso e tlo ba budutu nne lema bona le motho o kutlwantse ke lema ha ka tlosa motho o sa mona le budutu
Okay. Ha re sa utlwa kore motho ke motho a mametse ka bona le ntho mo le camera. A ba ha ke tsene motho a bone a tsa ngwana ntweo. Ha ile le tate modimo le Adama fe. Motho ana a ngwana ntwetse. O ka yena because o bona la hore ke motho a boraro. Now be re tlo tlatlafatsa othwe ba ne ba bua le moyo halalela. Now modimo o iwan o sona le ana guy moya o halalelang happy. Hey man, ntwa bibele ere domile man. The painful thing, ntwa bibele ere domile. We lost ourselves. Re lahlehetswe ke borona. Wa se ba ke na bothata le bibele. Ke na le bothata fela hore we lost our identity and our selfness. Borona ba rona bo lahlehile. Hai kwa bibele kwane he Adamo sa go betse le o sa jile di fa mo ko mo sa rona ha sa ja e ka bona ka ba ba jile ba le ba lomme ba le babedi tso noa ke bona e be se hla e be se bua le mosadi o bona go bibele se re mosadi ke Satan hai tloa fe tsamaya o ya Israel mosadi is nothing in Israel. In Egypt, in Israel, mosadi is nothing. Mosadi ha dumella lo ya ka sina go ge Israel. Israel ke ma Arabe ba ne ba ditentse ba parang di sutu tente. Banna bao mosadi is nothing go bona. Tsamaya o ya Israel. O ya di shopo, di restauranteng kae, o sebetsa banna fela. Basadi ha ba tlameha o sebetsa. Kamila dule ka tlung e be slave a etse bana a se ke a ba le lentswe. Ke tswa Israel. Mosadi a se nix. O e utlwe bebele ha e tswella. Ha e se tswella e se re ho nona le monna a matla Samson. Wa e utlwa bebele ha e qetile dula fatsanyane ke a qeta. Tsa ding tse 20 minutes. Hantlante ke sentse le consultation. Bile se go nona le monna o mong a matla Samson. Samson ke yona o sa le diropeng tsa Delila. Entle o tlo yu. Samson pele a kopana le Delila o so botsa go na o Samson ha ona ngwana le mong o ka mo ba. But baby e entse hore mosadi e be se fele kwana. Ho sothwe Samson ke yona o robetse o khaleile monna a neng a bola batho ka lehlahare la kgomo motho a bola 1000 ya batho ho sothwe o robetse diropeng tsa Delila ko sa tsuta moriri a o tsuta mo kuta chiskopo a utlwa next diamond. Bibele kana bo nna ke doctor wa bibele ke badile ho fitlhella ke apara dikurapere tsa bo doctor nna e se re mosadi ke o a fitla a Samson a tsofa ha sana matla wa bona e etsang mosadi o matla man. Let me tell you, that is why o fuwe popelo. That is why o tlamile o tataise bana ba hao. That is why ke bolela le batho ba bangata twella o tsamaya mona o ntse re he badimo ba re ke batlane le ntatana twella o hlanya sedimo sa strong ke sedimo sa bommao. Ke botsa batho always between a seed and the soil which one is strong. Ho mobu le peo ke efeng e strong. Sedimo sa strong ke sedimo sa bommao se sa bontatana. That is why banna ka tlhaho useless ka tlhaho. That's it. I want to get what
It's only women. Ke makala le tsenana mosadi a se bana ba le 4 a kwala ntlo a ba tlolle ka mo a le ja se ta transit ke bona no mosadi ha jwang never le bona no nna tsebe bona no mosadi a ba ntse ba batla ba yona mosadi ha jwang. All right, mosadi kwa le go kile matla Samson ha fara mix ke tweke mosadi. All right, Samson o fedile he ke mosadi ke o ke ane hape se tlola ene o fungwane mosadi a feba le monna o modulwe go ke gore ha o ka fungwana mosadi a feba a shapwe ka majwe a Hanze mosadi mentse mosadi wa irobala na mosadi a irobale why mosadi tlamile ena always even at the end of the story. Why mosadi tla nna ke hloile le batho bana ba reng basadi monna ntho tse dintja tse se ba se di mosao tse ba matla mosadi ntho ke batla o bolella yona o qetela tsamayo lo tsala le bala ha mamela batho ba re monna wa jona monna ke ntja ka tlhago monna ka tlhago modimo en kore the universe e ntse ntja ka tlhago monna ke ntja oh Kala mamela batho ba reng monna wa jola monna o etsa eng boloka le lapa la hao ka seriti ha hona phoso e betere o feta ya go mo le ba ntse ba qoqela ba na le tsa bona ngwanana mo motlile o nna Limpopo bekenyena go bo ngapelle o a ke tsebe ke a re ke tswile ka tlho monno la ntwana e feba o ke tswile jalo o tantse o mong ka tlhokere hlonya me hao e tletse moya o tswa hao wa hlanya o nana o re tle itjafela ha o tswa mo ke na mo ka pelenyana hobane monna ka tlhao o useless ka tlhao o tswa hao o kena mo yetso ntweno ke wena kwana o kentse metsi ka ntlo ya hao ntho re tlamile re tlale go rapela re tlamile re tlo rapela go mosadi wa natso ka tlong yao mare ga re rapele go na le ntho tse re sa di rapeleng go na le ntho tse sa batleng sedimo baka masepa dibeke tsa hao nka masepa dibeke tsa hao o tsamaye o fute o kokote o raye sefele hlokeng thapelo ska etsa dintho ka tsela lefatshe di etsang ka teng boloka lelapa la hao. It's only a woman a ka etsang bana ba hae ba tsebe matla a sedimo sa bona mosadi fela nna mme wa ka o ile a rana ntate wa ka ne ga etsa phabadimo mme wa ka o na re palamisa taxi re kerekeng to an extent le nna ha ke se hlo ya ke se hlapwetso ha ntate wa ka ne etsa phabadimo ne ke baleya ke re disappear re tla
la bobedi hama re ha yena motwane o re mosileng a etsa phabadimo a le mong le baditjhaba na o mosadi hae ka phabadimo bana ha bae o mong ha no feba monno koro onore modimo a mo tshwara mosadi hae ho tswe ka tlung ya mosadi o tlo pheha basadi ho tlo pheha basadi ha hona motho ene monna yo ka o baneng o batla ho etsa mosebetsi o tla batla batho ba tla mo thusa le tsamaile la bohlano mokete ka Saterdag le tsamaile la bohlano Saterdag Sondag le kereke le casta le demon la nkulis nifi la cast in the name of Jesus out of my house le aliyo ka Sondag o monate man Sondag mkombo tu afe le tlo kutla ka Mantaw se le fitla ka Jesu le mo fire in the old room fire kala bobedi se le utlwa hore mang ke nana ina ka mo le utlwa ka ba bangwe o na le ana tlina ka mo fault ke ya ma na re hodile re sa dintho tsa badimo ba nlata ke le mong se ke le moholo ke le mokana ba nlata ke le mong one person ha ona motho itseng ba nlatile ke le mong ene ke latwa ke nkgono wa ntatwa amphaphamisa ha ke phapama ke ka di qala ke bua ntwe ke bua ke ne ka ema ka kerekeng ka Sondag ka re batho ba modimo ka o fela lona hlema ka maoto ke a leboa ka ho le senyetsa nako ka ke kopa a kileng a nela ka setulo a nke setulo sa hae a kileng a nela ka a dinke ba ema ba bona ke tsa ho fofo ka ntle ha re tswa mo o mong lo mong a batlang kerekeng ka na kerekeng o mong a batletsa ke re ha ke sa le ntwe ntwe ke tlo e bua ona jwale le tlo nroa ka mare le tlo understand ba nroa ke le goed ha ke qala di bua ntwe but today everyone want to be part of me but ba bang ba bona ke ba hopola bothata bo ga ke sana nako jolo ka nako ya ke dula ke kgathetse hona jolo ke tswa Polokwane ke tswa Pretoria ke tswa Bakersford ke tswa hore re fihle mo ke kgathetse ha ke nana le a kota ke nana ka bile ke sebetse ke lo roba ha re khutla mona ke tlamile re khutla be Rustenburg Pretoria Polokwane Venda Phalaborwa ke ka ra koloi ke sana na le a phone ke sana na at the end of the day we will understand this lebaka le o le moya wa hao kona o dumela hore sedimo saka se tlo phahama your ancestors are not sleeping badimo ba lona ba robala ba le mametse ba le bona ka mehla qala o fetole tsela e o buang ka yona tsela e o nahanang ka yona etsa ntho eo we understandang ha o tla ho badimo ska etsa ntho sa understanding because badimo ba o bona ba o mametse ba bona le pelo ya hao ha o etsa pelo ya hao o sa thaba ko re ka etsa fela ha ona di results tse ntle tse o tla di fumana o etsa ntho pelo ya hao e sa lokolo ke qetile mosadi o matla monna o kgabane mosadi o matla monna o kgabane re irenye nngwe ke ntho qetele nna ke batla mo e bua batho ba tlo makala hore hobaneng basadi hona jwalo e le bona ha o etswa company o tlo fuwa mosadi pele ha o thoetswa go fuwa dintho di tshintshile. Mark my words. Very soon, President of South Africa, Itabele Musadi. Mark my words. Mark my words. Wabona banna baba arrogant ba sele. Ba jamba sadi ba botene ba etsang. Mark my words. Mark my words. The same thing. Elo etsa ke basadi. Because Musadi o khutla la matleng a. Mark my words. How na le Musadi? Kala umhlompe.
no ska hlola monyatsa. Very soon basadi ba tla fuwa di-grant tsa bo di-10,000 monna ba fuwa 2,000 very soon, because favor ya mahodimo le badimo e gutlela back ho mosadi. Ntho ya neneng bue ho mosadi, mark my words, e gutla tsa mo sheba dikereke tse ngata tsona tse tsa bazalwane tse tlhalang haholo ke tsa bomang, ke tsa basadi. God are the days where a woman was the last. Mosadi utla ka pele ene ke a rapela mosadi a ska etsa ntho yo monna a ileng a etsa. Mosadi ke a rapele, just my prayer. Bothata fela gore bonkgono ba ntse ba hlokahala, because dilemo tsa bona ke bona ba ne ba tla re no ha o etswe jwang, mara bonkgono ba ntse ba fela. But the generation that is coming, ho tla generation ya basadi ba peaceful, ba tlo etsang dintho ka order. Mahodimo a thabelo di maphelo a lona, mahodimo ha thabelo di maphelo a lona. Letsatsi ha le kgantshetse, letsatsi ha le kgantshetse, dinaledi a di hlalose dintho tse di hlokang ho lona. Kana maoto fela phamisa le tsola ha ola right. Bonkgono le bontatemoholo le bona matso a bone, di-palms, di-reading tse ka hara matso a bone. A ke le supe menwana ya bona, a menwana ya rona ya moya e rona re sa e bone. Ke a tseba le re mametse rona re matlona la bataung papana le diboko tse di mo le lenteng le ba fe dintho tse ba di hlokang, ba ikelletseng ho feta ka moo le ka ba fang ka teng. Ke a kopa